lain amang ina kalima lituli ay waktu pagkawan na kinasala ni Jekata. Kalima. Kesamin 145 ayat 5 saya topik berpikir kulo hinurimi mulia musarabi toko cakka baritani hawangan karena dinain jala iko bawo do habuon di hawangan karena dinain jala bedoro kulo agak diplom. Kesamin 145 ayat 3 roh di balu iko doraso Ningotan di dega ibadah nagodani jalan olok-olok kasih damida hati orani patalu jalan parasi Roma doja boga lambaso ibadah tarima segala pratengan bahasa bodoh. Pesanmen 145 ayat siang sahak raya sapun pardejan bahasa Jehovah di salurna jalan lingkung asini rohana jadi-jadian dan sedena madok